Amalani jasi yesu lisa sensitive isto to my boysha wanyagelegela kore jauni je to my program leja lakini ani mukadha ndio sana mona tu push sawan kanya pe lo para na AIRABET WOK ni lucho kina jo ke ngaronon lo mamji dum ta pakiri ya munori kedi dati bushina lolo ja Itatami ya kilone positi kapra kile ya polo Iteso ado ne koloka kere ni se tachit no Akituk lo la teke litunga no politungo to akesi to maparashia no erugo noda obo president patch okala localitegia Etace lo ikapuna lo arebo mitegia ikapume lo dosi milioni na kwa takasa kaibe betata kitunga lo arina koteso lamo keda choli ilo lo natu kushana ijai kede pulida jakaito mongole Richard zodi jai kede Simon Peter Polot okwalinga member la AIRABET ogwe kitungo kanyumu ijai Itatami eba kirono ekwa kinete bai edolunde bado ketai ni tungage onadungunu ni kapuni lukumina kaisa kanyare lukumina kwata 10 milioni ta boys ni milioni ni ara kaisa ngon ngesiko to achaun kede idules ekore jaun bereje jakaito mongole yala manyon yala madumuna paka bunere lolo yala ma wada lolo abunere o TV is tamtama kronika muta tekere na Iteso ati chauno na reja no ko sai ti chauno otoma Etace lo bere ko pana somauna ala ile otapugan atacha na inverdio boreano kamute compensation like kitukano Iteso ebo ichetunge minasa ngisi winga ubero mongole pupeta kironi punoi keda supantinga bero mongole mongole ka kirore akerero mongole Richard Anguria auria talo okumi district okumi municipal 1000 division chalo le bako shoda anepa neno okumi poloko arabutok Crespo William Ogwang kera mojongo majera goye ane ashomanda gare ngumi anepa neno wigini sara lo sene na tubonora ake ashomanda gare ashomanyona tubona so diti na uniate kwaen mama polo na jeni da nara piese mero atubonora ane ni shoto la atukota na kanita pia lo de motanship na kanita re kumi township ebo anene dauni agwa lotongo high school ya shomtanga nyona o senior 1 to ni senior 4 anyonde ngalo site muna regie chota parashangun o teso anene giriro mi ilo sho semero kana ke je bopta sadugu gara palisa ko anyono kumi to ni ngoro semero ne giriro chulo mapata na shoman jese junu lara ngai boikina ingito no espo site hayo Kampala abongoro do konya bengo ohaya HSC Toro College zabu na lotasho mana ohaya to ndana ngeta ina ngina aloswodo makerere ashomano makerere alomna dautengo makerere alomutangina kela wali degrees uni kere wow ndo ne diploma re karwali kanyare wow alomudo konya raune pulida anen yes do gyaru bodo sa somukada kerena ekamuta raute pulida ne polo noi otoma kaisa kanyauni tu kaisa kanyango no akwatat rai Iteso usagono lo Iteso arai bengo besi Kampala jaso msinachi ala ile pomula kwa noi rai tumalo Iteso yesengara kitau ebo raute pulida ebo ela manoi pulida omongole ijai kede Simon Peter Opolot okwalinga edaran ela manyon yala manoi ebo kotanga ishalam kina teker no Iteso no itete TV East anu lolo aite program lo le kamana kada keronu e compensation ara boti na nyaka kina ituku ne jase Iteso ituku ko pono ngatara white legal ebo so yala manoi de yala moda wanyo na cheka kada obi kalo St. Peter's College Tororo nyangole boys se yala manoi ebo yala manoi so ikota la saina geuno aitatama kironu watupuru chana lolo jaile mujo eja kaito mongole akironu awosan no goikite Iteso tomo white na lwegelegela kwa hiyo ino waila kitu kemusago lo soriti geuto se sora ukarule lukumni yare kedi yare koto ngoja Itatami kinso keda urianut anyo inbaita poet na jai otoma awosan na epona gero rakro no chuto obu eta patalopo Iteso sorote pito juru opuno sikela Julius Ochen takano takro no ajasi ngariam na je camp kirto situnga okarulo lukumini yare kedi yare obu elo kedla baka ngela
la polo kite akrono aichikiti na akoko na itu kwanya arrive anti stock safety unit obubi belo ki jola ki mudun abongoro kampo ngono ngari amalo site ajara tukodo situnga no kampa kese tuka kiritunga keda ikuda obumono lota jola ina ayare tungi tomana kanyare ngese ke group ayare tungi tomana kanyare ai to soma ngoro inyo iduwe osoda miara itukuna depa to sakai me ado anene ndo soma nzakiro ngono obu ba popular na pe new vision covering attack ngono ishara ino so de yes da kero tamune be mamuni per ajala kitiburu duci somo na kino sa tekere bia iberijo ipedora lo sokoti isi benga ija una passion aroke so mai kala e company waka ikatende sempre man company advocate allo so bana ne raina lo apolo koka o chamunete be kapa osite wala nya kain aisha miki tunga lo teso na repuilo ya so teso so mato so jai Magreta anyu na kwa era chief magistrate soroti o jalo ja kolere jaji Israel somatonge na o derelo palisa kere so alosio modane ne balaja bitu jokale mitunga lote so I can help o chamundo ngese ya ngara kitunga lote so igwaine musagongon yesage are musagongon egere musagongon rai okupa alaso ochola etekat longoro are MPs luga kedo chen Izagia etega rete musago ngon okaru lukmia e filing ate ombale yodo ombale e oponi julo na iverebo Kampala o Kampala nyesko nyedo ba bongore yi soroti e juju apa mamdore ikoti ndara si vere fam e procedure yani e beta Iteso narara e musago dola sit bala giara kirokangon o Uganda so ndoko na anga soroti Yese por la guerra. Nene orwa unozbode tunga lote sebe. Pedora osana pugan. To kare tunga le puiboro. Yele mitunga lo sendi dope. Our Minister of Defense apugan eburu ekesiboro. Nare enyamarosi kiari, enyamaro lo aelare, ilokede ngastos. So poditunga loto ne apugan dope. Eje akate polonis mailokia o bukedi anen o umo. Wachiko kumi anen. Iloto yo soroti lu epolo ni modo to lo akir to sunguni dope yesida pugana itolo mona akirot na balebe anyonu olapolo to montare okarulo ilukumine yare kede kan mambo betacho rebet e compensation ndio tunga kere nara tache ende kesa gare 92 idope ne konyo dauta pak be mambo bonanga kidoneni Dezo kerudo de tungale prebe. Ihuta lemse processing akrono agiono LOC1, LOC2, LOC3, LOC RDC nyo kerelo ada ungina pak. Tungale pu. Do kwana tama bapugana ma media go. Debole kwa kisai. Okarli lukumiyare kedi kanye ne. Okarli lukumiyare kedi kanye. So karli lukumiyare kedi e kanyawuni o kerune de do o gara pugana aitolo mono we present o lota choli so da limo to ba chaba nga Etace ese compensation kai wadikada ishara re balwa no dumne se de tunga lote se ba dumo nyo e balwa ala chama pugana ikona Etace e choli ndu nyo me Etace tunga lote so da oranga chona itukuna pe area mechi teso a choli nyo kera ndu nya se unere kuibo abodi tunga okerde be ibwa ke musago le kamuta krongone ba nubo nya Etace rekwi so la mude musago no rai le discrimination initially ebu akinete opoloni modo to pama osoto yo group ngona garete elochin ojai do were lo kupa seko koti oloment dane ogedi tunga wadi kaun isharu no sakrongon itunga le puwe bakasi mamiso ke to kanari biboro yo wadi kaun no situnga ala mudwe brai tukuriano na konyo potitunga lo adepa to silukumi ni akwatare kede kan wadi kaunos yesa checha kuna je group lo ngora la ngare te polo no loka la down college karuji olomne group lo ngunu le melo senento defense lo adaw to minister lo defense ai verify ngana anya na rakes ka chamunda ai jukara to ni general do ne na balara cabinet be mambo ba tubore sapak so lo do be ngare ni kini modo de group mo do luma me wadi kauna luma me remoso de la lukumna kwatare kedi kan yeso buju ya so cheni ngare niki nisde group oloma rede musago no iuni
Iteso kera lo kupa dole wongon ezi musago dole majo koti tondene kole atubio apugane amina tubie koti so da puganda achamu luche ebe mam ya utikiroria kere esoma te verification or touch ID to kere o karboda ngono bwa pugano chamuna Itace automadieket egeta pugana achamuna kirongono no Itace o karula yare kere to mana kanyape ikarulu kumyare kere to mana kanyape isagia unapugana chamuna kirongono so da lo sei rimora ibo isa chi Iteso da anya narbe ngai baja itu ngama ne bake verification akios polage ono karlo lukum yare to lukum yare to mana kanyape meta kar to mana kanyape ngun to mana kanyare nyobo bucha ya po jaunen mama pugana chamu sa yere ya no yokoti obudo atubo kolalo ngini tubo la ya uno soroti akuria na echize musago no akuria kaitize musago ebe osana pugana itukuria ndela wanye ba arai ayata parasha jaba ke yata ina parasha ruanare karu ola palo sojo ola palo kanitape ola palo tomandare ondo lune ijo arete ba tubon so yesi do bu akuria to na abunio atubone dolo lo buo giatiti aitu etubie musago lo lango eje jaji lo kopane polo kitakrono asio justice bia bakama yeso buo tube musago lo so di do lango ebe dumo de lango akise tuko dumo yeso konye geki ndo atiti etubo ko lo so roti do tubi konye justice batema da lo so roti lo kupa o chamu boda puga lu chekwida kerebe ebo yalamanu akirangun eraingina Itace net ne jok akoto kwani ngatubor ne jai ajaka to polot ajene ngege utosakiro noro ko jerauna ememba la AIRABET konye tupiti yoda kirona geuna geuno tori o karlo lukumni yare kedito mnangon o pone oboeri papulangina Daily Monitor itolo maingiche balabe iboriche no buidupo achamno na Itace na Iteso eta kanuni narai obwe politics olomtoma ajene wame puli de limu takirongun archepa kinarai kaperare ngese puli de akirone limuni kere recording au bia eja kaito polot iwomri yara ngina aingichi na bait o karlu lukum ni arke tomnango ngesa lo muna tarakirongun ba je politics da ngese sia pitunga Itace tamase mam ejati borene soma unko pana akwa mam ejati politics toma ai jara oko na duchu alimo ko ngese katunga rai politics neze yaito akwa na rai ngunu le jaso politics to eliminate a decision lu wayim jebe biga kine rotone biga kine te roto kwa kinaine kwa kinete biga kine police station le biga kine te polling station le kwa kinaine so ngini bore kere elo egeunete ngeta kine ta politics na re politics neze pone aitere atekere ayaite itunga pone yaitere itunga ara ayaito joko ara ayaita erono so anesa temarebe akironu a compensation definitely opodi politics olo mastoma anunya balano kwani na are okau ajitu ngabe toso maete ebe yesi pono ngatara kuseituku aswanu angun mame sapoti ngaete nyo apugana na o chamune titunga da kero tongini odumunyo be bironore apugano NRM rwanne pu mama tubene o district salo teso nara ngini campaign abuna baka akosa itu ikara mojo so gyondi tunga kere atamarbo apugana atini ngati seron konye do kwana ogena pugano NRM wanyino be no anwangu akotongo Itace tungalu ageo na chamune rakero na Itace tunga ageo titunga dai kono bai achamun aise apugana kwa nepo ate NRM MP so teso
a depart ne museki do ba do mu president a vote no pu arada ko jena tamitoro no na choke do pa buaita lo po angena ko nyesi mo mo pedo na ara mu no kwa neto ngani apugana ba chamu ngunu apura bara na apur ke se twane ya so kawu achama pugana awanyi ne poni nya kakena kesi aitukang aitukun ojenda kekete be chamuta pugana ta chakena aitukun ojenda boni be aitukulu mamara kesi bono poto ingasi risirikale lo ajore bon lo apugano poto ingasi mam ara abenya ka lo agela ajasi okinachana okiduwe lwa ajasi UPA Uganda People's Army no tijete nyo apugana ojasi bobo ikaramojo da nini karamojo do balance langira akerne se pu akere ay ngana rete lo epu noi oja ko nyebo ludi e groupe ene ditengene no so pila ngine ne akide bobo cheta ay kokola ka ngunu e kokoeta dope ja ngunda ton lolo de ko ngunde ja seso lo kokoeta dope are kwa ngini so obu apugano o cham nara asomo na pugan ne sai daranyo ayiwara kada na itunga kadi boro kes so ne zidum na ja pugana balabe mam kaparara nga pugan alus do nga kopar a chamun a touch ay do ko kinuna tunga la down to council e pleader mongola limun ba jabe lo atacho ni dope ko nyo chamun do tubo ne te no bakke bo tachi do tunga to nda ko pani do lo ko na do keta ni do lo ki ko nye ko to sai jene bonni be ibore chamu to rapu gana tacha i tuku to chakini tunga na are jeni be akere anu na Iteso agare kolo ero musugune pona apugani Uganda era aituku nese jare tungana nese dum naje tunge maete kirora among araboto mongole erane na mai emongo kalo ngole mayetwana ituke okwalinga betwana mena ituku no lenga kwalinga kitosu no lenga so araibe ere jastunga kada oyinono tomali Iteso so nesdum naje twanlo wuta boliana ra boliana kernu kamana kada ituku no Iteso era ngole kotaro ra ane jas Iteso baka Iteso be nyaka kinakese eituku da chama puganda nyaka kin eituku rokene rera lokon e jena ni borili mutijo be politics obolom toma la ronon o wailo itachitila kitu kuni Iteso ne duche doli ase welo stiche tunge baka ebo bo apugan agira pugan atacha nesu wolo stitunga ita iseke litepe gito sapugan ugreta iseke patele ja pugan ngese dupori yapi akirono obucha boda pugano yanga bala samusugan in personal basis are bobia are dobita chitile lo mutu na re busakinta tachitunga re bitimoita ida tacheti etimoiti no mamera bitimoita etach nara limo kinya bit ara ada mamo apugane geunda etacha Iteso apuganda bobo ne buni aja aroro ngina jawaro ko jeitoma nara apugane rapugane tejone nara kesi apugane edumune ne ajara na apugane lo muno to manyo bore solo lele metetonga nara apugane nespuja balombe arauti adara na apugane se adara no woko tejone ze adara na lo angini bore kere mamu so keri peru lo muno aibo ikino cholo ngedope konya potetungo chamutu boy mamu o sauna by the way akero no apugane giundo sikete o yinono lo atamaso society la right to ngalo dare ta ituku ze giundo rubo baka public administration apugane na ara aja sai choko ka ituku kero lo senete adope maring turinto adope maring o jaska de chore dope konya ituke la mena lo senado adope sawa aremo kine atani o munala ta pukuno zinyo akipi sado mbay tupu ne pote ka ka do muneta itu akip ko de bay bokuna o geon tu ngay boy kini be kata ma mon ko ni pedori o ni kere al rembo kini tu ka do bare mun ñoo ma mon do mun tunga otoma oni le pota e dara ka atani anu akip ande salak ne laite
do kwa na kese icon aben aja ni kino aben kini group la ituku mutano bunisani mwasine neza masafari group la ituku muta bunisani neza masafari okay to do kwa ni tunga muna arara kasa somja sa ya darata ni e jarede bodo biye bala mam idu so aja na kini munu ona ikirani kini muna kile ko jarta kesa kadana le ni kini munda ituku angoni karu aja na kini kesa da ituka no aja neza alon ngora baka kuga neza tache retu ngaloda eropit anu aja na polo ki bijeyo na anu kosi bika sojo ne anu kosi so emu na rosi borang na sa ijene nga ijo so neze chamu dora pugana na are jene principle ngon ne kolo to mageu ne e pono ngone ko de ba e jaga tori boro so neze dum na ja pugana chamu ni be erana obligation ka ebo e responsibility ka e suite ne bala itwe kine to gore iduwe kere jasa la kinite de papa lore neze buna ekono bay adu ko kin bobonyo eto gongo ebo nesko fana wota pugana na are mina nesi tunga ebo yala manoi eja ka to mongole jenle mo joda kirong na pono ko la geuno rapugana mama sita epone iso to mo okesela akrono apugana wakasi ijekine history of law wegi arapugana opona alegelara baja yi kolo ai ebi musuguni yenya ekesela musuguni geuto so ishomido je kesela wakasku baja ya etungalwa opoti boykino so so itolo mono iborese bale constitution lo so dit la vaka magna carta yesi de boykino so mo se pone le betoro ngini twala ni kodi koni ne ai popuno ya bala motan are kota kona oseo no pona lo yesi do ngene tolo do sumuri pona na guerra kro ni kamu sinyo apo gai kwana lo musugunu ngini na lo kwana honare boy pole guerra lo amira africa done Iteso do lu kwana akoronga ngiriye ja kaito mongole eda wapuga na chamuno aitacha Iteso Akituk Daud otoma wosan wailo ponele beto raitache bia ba jara achamana ringin abeta itache buponani tio otoma wosan kus eda o apota chamana rosagiare o anepeda una geuda bugana itolomono akrono elise la etache o la palo to montare o carla kaisare kedege kaisare allo site bodo akrono aseo o so da akrono na inepunu noi o la palo so di lo yare itinen kera so da chamana rebe o anga rai ngini twana ni kere ke list e pone le jar aje group lo bu apuka no da utare error o tupide group jele baka etapuko o da utata nya na richie o so da darbe lu era verified o so da buga almoni group lo ngare ni kite lo abwe kete wa ya uti kusi bo repone lo peja tata o ya unai los dos ha tacha kire so e polo pe wadi karro etonga e so po tamara e bo tacha ilo o pona ngo pangon e bakai e los do bera gya amini boy city ara ngoni di suite ti akoni tonga keda bakase MPs da na rapporte area munos kede MPs kede deputy speaker amoro kwana ra speaker ke balebe elosha ai ngitu na ya takino na budget supplementary budget ya ta na ikapunu munu beti beta Iteso ibilo na kaisa kan odoloto akwata da kaisa kan apoloke be raiti ngini regional akwata kaisa kan so de no gyara bere etache tunga lupo bere gyaro so angoni du si to se una so wala pugan ya Etace so di jeni e ponele gyara itama so lawyers kera iboy kina lawyer gbog to si choli ni langoi so di so ya rote so e bibie we ngai be beta eta kapunu mase beta eta tunga bi mase beta eta nyon kere baka imam jala kana tangunu so wala pugan jala enta minister la justice so do college adela indesha buda ipup to no ne kole alom na bala la pedope eda president ai launchinga krono ituko soroti akaisara lukanya la palo ni esa bite dope yare kwa en ugere bala kro alom no pi bune bakai eje polo no serore nyesa do melukumela kwatakai eje lo ngora nyesa do melukumela kwatewuni sari hunde te bobane akere one ja atu ni jerabe lukumela kwatewuni opone bani kasi mam ere berengina tegera bela hanyanar usida wale jaribu
idolokin natonne na koronga ngitu nebe koloja ja sakre lo mtose be ikotos tiesi pulida na tieta chikapulu itortere akan nikus anadolo ini itunga. Yes, apo arainen kabo duchu eso maingoni yesilo ija krono ikisela ebe yo pulida le boy kiti twanan aradi wasa kino situnga ekone pulida tacho nyesi de kone pulida kwa kinai Etace jo. So apuganda alem erai kwaen kwenye apupikwa na apugana eja emonje moya krono pikapun eja emonyo no neji tumale pu ebe nyamana ripulida niche kapun so balapugana pubiso stories zulu kabo litungalo acholi dumutosi 20 billion 2016 2015 dumutosi lo lango da 20 billion 2015 waya baka polikapu intoro ne yelo ya sikes onyamana rete o mam kapuni tungo poto dumutre pona leje so bi akespolo bi o gerda pugane bala pugane buno ko tibi ko sa Etace ngini twana ni luke o weko sa bwana limo ke tungalo ngare ni kitengo be mama chioni sana itemuno nenerane ni akalon na yengun kwa hero kone lota yengun aja kairo polot au mshot na pugan aitojo kare agira Etace kapun itorte neja sipulidan neja situnga ajokuna mshot ngin joko na ribora balon be joko genjo pulida kapa keso kurnes do Etace tenesi chono bonesa lo mare do be aja kinja kate kone milio de do pa na itenga do jibo le wakwate uni ne milio nango koro kwa na pugane alem oje badje le rai separate matachanyo pulida nebo chitinga takati epo yala mano aja kairo polota nangun kwana koto ateker allowance bere yangune pakedio ibuna temuna tatamanen bebia yapugan jokuna umshoit na Etace kini tungikapun itorte direct neje minusula pi arebotia Etace tayo tupite kaninu ipulidan sirkunya kawai